no na single libri kuwa dodong may maitu vatkiket na non da bulang ito kay Solomon Nute na coach ni mata TV ni Sube na ngonongo na buno so pakataka Iyo. tao chumbe kami nakasi na kanta go na single libri kuwa da pabili na kanito kay mo ni telepono misa na kandua na buku ni nona Rai membaleta endua na doli bi kata bulidi na non da benua sa mbuta binaka na bi pakatangin ngende ni kena liutaki na bi timeso bombimbi na mata timi ni visa vataki na mata timi ni suba na ngongo na bombulu sarvanta be Solomon Nute bombote ni sama toko mai na bunun taka mai na kasi na single bri ko Mr. Nute ni sambulu binaka Isa ni bula binaka ratualesi pina boleh besar no muninga na single bri ko bakal laga sara na no muni rai membalata na nonta mata timi dhabu isau kartu baga vimbi balutiko kena bandro bagan teo tangi chugo se bagaro tangi chugo non rotini mai na bondo lebu baranise na sot lebu ni buru baga danga uchiga ngongo ya sabina ka sandora kana nonda matalauti ko na non ratumberi me non non da torvo ena buku ni da somu mana World Cup na bagi pasawoti Taureda kina na non rasata utumberi mai batake na vida talen na songo ni rakavi ko sa rumah mai na non bula me merambudini mai kina bakatanan rua bakata mai kina na fijiwara sarata ka budini mai kina sarata ka ngarabi mai kina na non da matatimi mer mai tiko kina nando nango sa pakamendari detunga ni sabi na kamay na bitumberi lalay wango sa ndai mi nang gitulibungo sa pakamer sa ta mo matutol sara ena buguni nonra kila kena koko ni ngonra ko kanta sare de tsugo na matana votu ena buguni ngitor to do kaba mai biwe lesi ngito wata kay Australia wata kay Portugal na koko niango wata kay na kila wata kay na nonra to vital no vinaka ora na nonda matatimi ena buku saranga ni development ora to na HPU wata kayer na panel of coaches kora sa mudi ni mingo ta sabe reda tongo na buana ena buni vida nang gito sawut Mr. Nute bombo teni na kenan do to lista baga mai na buni baga warau ni simber ni tumbimbi na torbo leber bos kina leber to kuna ni baga lusila ko non to ngole tuita beuni na ta ba no mura ena bukun na bosa na buni tikine ya daga mere chingo na buni be kaiso artu apa ka dorno to torbo ena to ala imbiu bata ena bulum mai tabi ni me bidene singa ke na norto baruta kia ni ke bika arto sabar takle suba ni ya lolika arto la ke bagador ene mate di bidene singa norto la kimbi wate tabuni ngo non romale mayur na chube babalangi en sakla to doko baka ki na vir na dorbo karagito buling ana non tabunwa ene bukun na ka darata buto be kinen dono bosa ene no mitutu baka coach baka tawni baka tabulidi en non da semati na mbula ni don dongito itauke ena buni bika davon no muni numa ni alaki pakai dori tabiuni mai bonan the coach virtu non dorbo sabinaka wambo tendo na wakasama dari detu kina nonra tumberi mai na nonda matatimi duin na bono ran duin gitu tu mekina kena nanraki ran gitu tu mekina sanga iso komunita gi mai wata gairna nonda korang gitu tu kibiti merale sutale kina nonda itikabu nandra kini bulan ni velomani konanda kana batanga mai nandona kuro nda kana batanga mai ndona veleti na kakana saranga randa kanina nangasi nda semachile sutale okenda kina ngona nda toya bumaikina wako kota gikina nealo wako kota gikina neango wako kota gikina na vakasama ena nonrato koles mai mera mai semadi tale tina ndra kini mbula konda ndo kilakina ni mbasiga kina na verongorongodi mbasi kina na velomani mbasi kina na ndova tananda do solo baki okenda na leoni bono ebiti ralius tele mekina sanga me bakila sanga me kania rangunu wana kena wai na vukuni lotu na kena na vetumberi nda sanga ire tungango mai na vunu anga enda tukokina nda semale sutali kina ngele semale sutali kina lotu semale sutali kina bonua sanda takabu rede tungo ni sa takabu matata tiko na vukuni nonro tu wana ndo ni vingarabi akero berede singo batake nawe kamu de Messi na imate ningito tu sota batake na mati mini wele sana kai ruas sanga buluka ono batake tulus sanga buluka rua de kero ningito tu sota batake na mati mini wala bis ena kai ruas sanga buluka rua batake tidi kelima ne katulingito baka riset baka do weekenda lebu era sabo bola sara de dimba
en bugun di vikar to bagator na mata timini Georgia me da panigi tor to mingkangan do rubu en tiri ka bitu ke tiri kerua Mr. Nute nanu musarabu chu mana tulang gitu ngo nadaba nanduin nadaba dona kai koreda mani mate dingito ne karuni gitu wata kini katuling gitu sabi na ka nanungu rainga o batagi au na nortong gitu tu na dorbo ndare de tu na keni mantai sa taka bu makare tu mai kina norto itu tu ka andina ni ndondonu membasi ka kina na kokawa iya anda sangai rida mai ani non rale su tale nambulangan ni bakabarau non norto kumuni ke non norto bakabarau tigi mai na bono tabi uni rala ko yani kina inu kuminan ronga sa taka bu me low rate ko na kokawa man ngito bataki wele sin dodon me basika kinangaka non to sa me varete ki bug sarbe ni Australia ken non to me sota bataki Georgia ngo sa varete sarangan na kokawa ni yango etgo berto na ngone ni biti batakai na kokawa ngani tisaranga ken na koko ni yango etgo ber na kay Georgia ken da kilaba binaka yerna kay Georgia rando rer bagitu ena non to fojo na ken kalilem yanda do reda tigo na non rto sami baka sa koko tungo ta sa reda tigo sando tani na level na sa tigo kinang ko na baka baraw na timini viti ka sa tagabu me makare ka sa be toto ka tigo mai na rai votu konda baka nananu kede tigo kina o kenda na leo viti ratugo sei burmura ya me nanda do ba ni na quarter final kala ko yani menda do sara na final sa uchi mai tulang gitu sange potong go weekend na uchi sini gitu potong be na singa moni te na madha da sa baka na mate kina na ngono gon tana ka ni reda ni baka er to baka bina sar chi na dorbo ena lo mani rara ena lo mani walu sanga bula minich na ta ben baka ya sabi na ka o yung doon na kau reda tigo na kena sa taka bubu bina ka mai na kokon yang on to na bugu ni non to set piece ya na scrum anda do reda tu viti baka min do mbedi tu vida na la World Cup sawati ko anda nanumitungan yo kenda do le baka wili tungan na forge iyo anda sangai reda ngo na sota bate kay Australian World Cup sawati to reda to ko wala kanin do na miniti na sanganya bala tu na scrum me do banin gai tada buseng engkat ko mai kena ono gunay tao saulo Dina sar. Go na non rtong gitu bata mai kay England vo gitu mai kay France gitu bata mai kay Australia bata kay na tim ni Georgia go sa taka bu dareda kina na kokawa kay na vinna kan ni non rtong gitu sang sarani kay avala ti anandona hindi na non rtong scrum Dina sar. Dareda tu kina ni vinna kan scrum vinna kan non rtong set piece scrum ena tu zokatal na face play nang gitu na dorbo Pomut nona taru chube na makadoro ndemi sia na sigili burikua. Iya bina bale Mr. Nutek au ndano tunono nanu mabeke muni betaron kemuni ndana taro. Mana no muni ba muri tu nangito wote tolo nangito bato bone witi. Na yote tu nangito bato mugo batike Portugali. Na dabo nanu muni ndana molmolo mu mai be Georgia Australia ke welesi. Erto merto na babinata na dorbo. Mena rawati kinanganga kame bande tekina ndamenda mekina quarter final. Sabi na ka okenda na kay witi endo tuno kena babala ina ana orthodox endo tuna nonda gitu ndina ni rakota mer na babala tuna na pedal coaches ya na structure rugby au bambo ten sabi na ka na structure rugby iya ndo na ka enda ndu kina kenda na ndo gitu ni witi ya na nonda ndo sereka na polo menda tlei takabu mai sau me baga nga tagi kina na backline totolo backline ko kawang gay no may verto na po kam da gay rida kina awabo ta kay merto play wide se merto ling dito may salon do dorwo merto ngay may panchilo na po jo klani nando na kay lewu do na kay binaka nan bino biti i Portugal Total militar rose. Sabanu ni tungo Australia. Iya. Abanu ni tungo na ngono Australia. Sabanu ni tu nang kasengo Eddie Jones. Iya. And sami rongot sule kay talo nang ngono ko nubugun intono buinji ko rubi siwichi kina bata kena non tabata tim. Ke baka nganga na mati ni biti. Iya. Senganga na mati ni Portugal me ka kunin do na point di biti. Iya. En nano nanganga tunga na mati ni biti kena quarter final. Don. Nang ngono go tinikan do na mati ni Australia. Iya. Tinitu nang ngono go na mati ni tumo ni point di lutu na mati ni Wales. Iya. Iya. Na nomor ida na tumo ni point di.
Io sandina. Wambo ni vivola kati sartigo ni Australia sami wati taltonga kina nangito. Io weekend to umandangana nanrapakana nukirne Australia o kila sarna velo televirna nanrakasi korsa ambuluti merle kel mai merme vivuke. Io weekend to umandangana verto na nonda timi na penal coaches. Probably binakatagi na nonda to siya mabinakatiko na turang ni talatala na kena ravaka ni baka ya lutiko. Andare de tiko kina na kokawa. Au vambota endo na bua sara raitu kina na dorbo sa sengani rai ena suka lesu wale lala siana la wala ngana leva dora go endo na rai erna solimbula kina kina no ngu kera mate ena buku rai na kaimiti ena mende do ngana nganga mende rota ngana nganga be Portugal ena to zoko enda na leki ena marau kina obiti kanene anu kaibeir na kanando bitoko. Totoko mo ci Mr. Nute sa tosu nga nonto vitalo me ata bonondora kaloko na singelevu binaka nikua. Iya. Anda ba binaka ci vole bena tabane ni bulan mi strofia te buri bitoko ni ana nonto ngono baruta kana bagari mal dikua. To lu stale man daran dori tugu ni bagande otaka na singeni kua ndol mal di boso ni bagande otaka mai. Na bagari binaka berto na coaching panel. Abaga kina Viko era non dei talatala, koe ngole tigo bate kerto na dorbo ya nango. Nintare de tiko na bata di vital noa, sama itungara non da banua, sa na mili ketu. So era boso kina, so etu kun ni sindan beterna non ngole tu dei talatala. Sia tava la non itabitu ya na buni timi, e baru te kitigo ya nango. Me baka ni sa vivo katabuli ya na timi levo ya nango. Na timi ni visa Artu tabi kina en bukan di Dodovi en Super Rugby Union baka kina na timi sarma ngani suba en ni bili teki kina ngongo na daba na bimbi sanga bekento na sports psychologist me ngole bata kerto non da timi satu kuno tigo turang tawa Simon ni kanga senga tu viki mami na kanga sa tu viki mami kem savaru teki mami chukir mami bile timi bitana ngongo sai ko era non dei talatal rambe kana no tuku era single buni kuwa membala tano turang di tala-tala. Sabi naka, wakabili nakabali abu na nonra ngolit ko na turang na tala-tala. Na buku ni kena me semeti na yango na kaukawa na baka na nanu na buku ni nonra bulan daw gito kaya baka mendareida. O kenda na kaibiti endo na kana usutu ni nonda daw baka hindi tegi kenda tiko na buku na tala-tala. Esa ikona nonra baka ni kenda tiko baka yalo ni sabi na nga na yalo na yango sana koko nga main da sare de tukina na nrek ni mbula be baka buli di tukina na turang na italtala ndo na kana na sabi sa uting mai kaya baka ndare de tiko na lotu be baka tabuli di tiko membelatan na nonra mbula amera kota tani na me kakwa na ibolova mera kita kana binaga kaya baka mendare de tiko na timi discipline ndo tiko na ngongo timi ni viti ya na lewu ni ndare tuki na binaka kena nona viva kara uteki tiko na turang na italtala na sanga isanga mera bali lita kana tala mera zala kina dari de tukina ni oviti tondwa na indiscipline tiko kina roi ni ndo ngite walu eli unda ndo rele to viti rosa ngabulu kalim to sanga bulu na pena ni penalty se penalize tagi na tim ni bichungo anda sare de kina ni vinaka na boka ni vara utagi vinaka na yalo baka ni vara vinaka na bos ni kalo sanga inde kina na yango sara revna darbor sa pakila ni dala la kaira da kabakina sanda gere tu ni tandondo makare vinaka na non gitu na buksa ngani be vara utagi tu na turga ni tala Tota kabuti beki meni nala dapat juga beka ni atu tumbalaki ni dona bosa membala tana no muni loma taru se di tarong beka se daba na bune ngole tukin na turang di tala sa pa madal ta sa chunga beka daba mata tani single bri ko Mr. Nute na non ngole di tala sakit de berarti nga na beka so artu beka doran lo meni raran non do durbu beki meni beka di station roma da live chigo na neru Vito Kani bata ke indeme sika kaya ada single bri kuwa beka kira semat chigo na Vitalo no bata ke Mr. Solomon Nute na coach ni tim ni suba en wani vitalo na talibu na ngongo ni rumada na vio kadi kapa kan tona no monitaro ninge message ma vikito na Facebook page ni Vita FM kito live tigo kina en singa vinaka niko bodo tal kapa kan ningan rabo monitaro mai ron ni message ma vikito men dataro Mr. Nute en bu no na rai membeleta ngito kataraba en sota bata ke putkali Mr. Nute to sana to sarchu malua en bu ngito ya mado tumai dindi na timi dindi na tu vai valu e vai vermai tu ko tu vai valu
vatake koe nanuma me na sambayani na vika pakai dormai na viti misana kandua na malmolumu erto na raditi ko mai na tim ni Portugal veviti na malmolumu elore mai na mate ningito ke baka erto sini pa binakataka ero ni basi kana karo ningito ngo ver na vekim na keranda o Mr. Nute baka kina na sota vatake Georgia na mata sauti kembale na ke baka ndona bono malmolumu chuki na tim ni viti na bono erto na takataki na tim ni Portugali na moniti na madhomingo ena no musarabu chuko mena vida na ngito sa ochingo nimberne uchi ngito baka tombu na mulmul mutaba ono numa ni tiko verto non totorbo ni lorai era lo mani walu sana vulu miniti sabi naka kami dari itu kau nulis tal kena nonda na set piece kami dari itu kau na set piece wa tulis tulis na scrum ni kau na scrum rtuna na nonda terbo kau rtu fish play yang dua na mulmul mu kau mengai melori tinggo ya na non rtu lain out Porque mandari itu ko be lima mbeka se ono tiko na polo na ngona sarangai atek tu ko kina tim ni viti ngai zala ngai lenga na biri-biri na turanga go matavisi. Andare itu kina ndua na ka bagalu tu so muna na moral mbeka na kau tuguna. Ni ndondo no me basika kina na atek vinaka tongai singani rawata tiko na nondo to lainau. O wambo te yang dona bunua ena tek takavalebu o rtona timini Portugal ni dari tuna timini Portugal orto sa tamani tamata bagaitamera dina sar aga kau ni tamata bagaitamera sa tiko berto yang dona bunua mekenta to wabi na katangani to binaka na to set piece by na line out au kilani na zezembo ena rotini berto na wing erto na rede tunga na line squad ena bukuni nganga ena singa moniti sar na tugu ba ora taka Mr. Nute ni ko Messi dari teman-teman na timi lebu na timi nambanto na burbura na timi Ireland arto sanga takorto no to line out kon na bunu korto no to launch pad ni ateke en bola kan line squad lima na mita line squad e ba tano to kamate timi South Africa arto ora sarangan ya bala rawa namate timi nambanto na burbura namate timi ni Ireland en no to pool game ya abong botayan don na bunu rechi no Mr. Nute era no tutu baka dawli baka tabuli der bika do don merto ba binaka takan do dorbo we do talena itu ko kero numa me kero tarong tu na singo binaka di kuwa na tapa no menirai non meniri mantanga ke bani Mr. Nute na itu tuba era tuba non ta coach turanga tau Simon sen game plan beka me na baka iduri era madongo bati na madomingo bati ki putukali ya sabi naka nanungku baka nanungake nanungku baka sama nandindi na raina turanga na coach bati kartu na penal coaches ni baka me kosaras nanrtu forwards na tim ni Portugali baka me tungake na ya nanrtu Ivandi kokoa kena nanrtu tuva koko tingo martu na tim ni Portugali na koko ni forwards tingo beirtu dina sar wambo ta ke baka nanungu Raymond tanga bati yau ke baka indona bunu mertu lokina ya mertu roba kirtu na timi lelebu ni na forti ni Portugali kato baka ngata na ko ke na totola ni backline ko tu weekend to ko na rawa kina ni mbasika kina so na langa na mbasika talanga kina so na score ke baka to baka takabalebu na backline nendo to ngai sukali sumana polo mera ngai video ni korono nendo to forward lelebu lomondo no ya yang ngai rawan ni langa kina na tutangana space kina sauna rani basiga kina squad lebu na bitalo sa pagay diri chikina ngonongo lebu sa pamuro chuma nang gito enta pamuro kel tu nang gito lebu sa pagay tiko Mr. Nute sar ker chiko en non bolo tu na platform du indu sar ker chiko coach ker merto ngito mandangan non dorbu arto sembere tiko ngito en no itu tu bakan dua nang taw di baka tabulidi gitu bimbi talanga bibi tena ngonongo sana chiko na wada berto na sa gitu tigo mayan na be pool game sauti lomani walu sana bula miniti so bekar gabe somitaki na tapa no murai endon donu me artu bangitor na dorbor to sembar churing gitu batar to sapa kata ke bar tigir to yan nang gitu ni batal berto ya chimi churin ruwa endon no mitutu baka coach kera no musara berto chuno to dorbo na ngonongo batake de yoti yoti gitu baka tombo gitu bimbi tapa no munirai na buni tuku ya ya sabi nak kila na tim ni Portugal na buko ni tol nang gitu mengo sa ando na kana non roto sulit na non roto
Ubakan dindi ke non rto baka raida tiko ni bakame ndo tungana na timi sen ndo tungana line up actually tiko viti. Tarto sa baka dindi ke baka binasa tiko. Yo ke baka no ngurewa yo ke baka merto mbiu ya ni orto nan ruango. Ni rto semberin lorai, rto sengen kilai. Au hambau ta ni nandua na banua binakar to na nangitor arto na non to timbete semer nikelai to na non rto gitu. Iyo na kau at goberto kenda sakila binaka ni rto gitor may nanrua. Kaya kami nang gaimbingo wambau ta ni napakasakiti sara. Na buku ni non rto sangi to may rto sa sema nang gitu batakay sapani nang gitu batakay Samoa gitu batakay tonga. Erto suleki na non rto gitu kanda kilaki nang nimbasika kena kau ning gitu basika kinanganga. Wambau ta na nunguraya undona honongo mertu unleash kina na nondo tu taramungo kora sember tu ni lorai ngai totoka kina modo kona kina ni retu na pangata ki mertu gitu bunga ni biba kambauti ngona biba kambauti sarangango sana na trust our place buku ni na rawata ron na ka binatal ngana taka. Iya binabale mo Mr. Nute na ngito sa uti kena matim ni Georgia. Wow Georgia. Bana na kena to kai kede raw may na mata-mata. Na range ngai basa mata kana matim Georgia may baki na nito tong isolibero to dar rangeta duru. Karto bakai kena na kai tini karua. Waro tungo so kena matim ni Portugal. Kena kila bina kana matim tungo Portugal. Kila itu nang gitu na soka. Ngoento na bonwa menanganga raw ni kina na matim ni biti. Na buni sulitutong. Seta mbere na numuni tukutuk. Sandina au mambo tani ndo na bonongo remenda to nganga ulikina mbaleta ni dareza tiko ni timini biti rutu ngana kenando zanga zangi o tugunga o Frank Romani batake kainongo simi mambo tani ndo na bonongo sa tugungo na kicking coach o Mr. Mai o mambo tani ndo na bonongo mi to sangaro na sarngakina kakona solito to ni baka Italia ni ndarede tiko Cristiano Ronaldo ko embasi kame Portugal kene izange ni koloni tiko vira ya nakanga mi to kawa ya menta to samangosa salngana nondo to ngito ndaka ko ni solito to ni vara Italia nde nangai rabaka ikina na timu ni Portugal. Rona taro chingo Mr. Nute dava bibina kan rasema sal chuma na weka da mai pertania era ronga de chuma na nomuni tugutuke na sigo bina kan ikua abaga kini bertu talanga na ilolo di sela sa mangitimbau arto sama chuma mai pasili butu na sea life restaurant na tulawake era sili biko matani tarongo Mr. Nute do tarongo chuma mai o Andrea dava nabuna senga chukini kinangi senga chukina ngito o William Mboti tu ni areseu tu ni first ko kini karonitaro kaya kaya tiko na itutu na coach rewalu na sarango na viso tabe na takabo kaya na lineup may baka ni sayo tiko ni pool game and sabang namata kila ng onongo. Sabi naka Ubambo tango ndo nangonongo sarto nangay pakarite kinerto kina na nondo turbo ke baka sare sa takabu umbasi katiko may namosi na mabuan na bugo ni ngito sawoti. Ubambo tanong rengo be mboti tu ubambo tango sana nanongo na binaka mboti tu bata kay rto na nanrua korto na may ngito na loman ni vida na sinasatu ubambo ta kay baka merto mbiu ana impact tiko ni diango se koko tiko na yango ubambo tan merto se ngone talnga ubambo tan be baka mboti nga me baka utu ni ilu ni satu ngana ta satu ngana be baka mboti wirango they can do the job. Sasolina Weirango, they represent the country, represent Tatungona, Nanravanua, Nanramatangali, Solin Bantanga, and Donny Tutu, and the Lomolangan Vidan Immunity, Aukila, Nirsolikin, and Tonro Limasavula Pasende, and the book in Nonravinakata, Oviti, may have a coin a cote final, Meratana final. Artona impact players, go sama vitalo tektungo, ngortona super sub, karton do on chiga and a cornibe mama. Dava no murai. Na bukunda to na vida na dorvo artu bakartu lila beta talang gitu nungon artu durnikina sabi naka Afrika artu ndo tuguntu na bomb squad vi kenda to viti kenda to na super saba wambo to na reda ti gongo na artu ndo loti ko mai na na to na super saba ngo bakane bakaruwa titale na koko ni non artu vizumo kana koko ni non artu ngito Anorto la beta tale ndo na ibakatangi dangene ningito ko orto na tegamuna
Arto may to siya sa katali. Don raw 5 tal na pasyente. Buko ni tubi na kasarangan na yango. Buko ni tubi na kanaizengo. Ano na natulog mayar. To may suliatali. Doon na puslebu. Arto may suliatal nga. Doon na viva kan ditaki. Ni arto tal nga. Arto doon merto ding taki. Merto tagauna. Iya, may bakanga ni tinkali mga nang gito. Iya, arto may zakab kami na arto na reserve. Siya na supasab. Kandari kina ni gayawati na walus ka mula militian sa redir to na supasab erto si kokotsunga erto si tali takatunga bungo ni nonor to binakata binanganga na tibinibit. Nanamuray talaga Mr. Nute, nabugin nyo to sa datalakabo, rabi talo tagatiko, nando ba muri, erando bola na taban ningi to, erando ba muri na tibinibitin ko, lewsar na bisa, viva kurumbu itaki, dua, ni klabi na, nanor to exit man to 22 mitale, maka na danger sa red zone back, ni klabi na ka Mr. Nute, dora kabo, erade chuna tibinibitin, nangongo, kapakaya laki, viva kurumbu itaki chuna veira, ni rekilatu na, kento na 22 to tekmekina, yang ngongo, saba anda bursa itu saba murisar cunga na durbo kapa kaya lagi labet taliki na baka lagi bakare bagi taliki na bakali bunan matimi beir nando bamuri na gitor ka bira nando burbura vi kala lay baya na scrounging sabi na kanang ngungo bata kini katolo Mr. Nute no muning tugu-tugu nando ngauna o kento na timi ni bitili undo yato tunga na ono sanga bulu na miniti sarga indu taka makira na bonitimi nanomurai membalata no to sangito ana lomen wolu sanga bulu miniti na ngono nando durbo baka di sabore takitikon to nangon lang sawit si wolu sanga bulu miniti ertu siya yang gitu kan nando durbo natapon beke Kahun. Iya, chiko era ndaku ni kokoya. Siya gitu era lomen wolu sanga bulu miniti. Sabi na ka, baka dari dito may na nonotong gito may na nanrua. Kento to na timilibiti baka tundo may banggitor baka libuti ko na nanondo to atek kabusar to nga may na 22. Kanta to sangan nindaw ndokati na ni na to sangan ni exit sa nando to red zone. Endo to tolaki na nonra bi ko polo kinabiti na rocky na nonra squad. Ato sangay rin mo na sa may biso tig talabalila to refine taka to reach sa daistal na coaching panel ningo na nga kita to sa rawakin ando to red zone na polo may sa makatutolo sar nga vira sar kako telitong kay may bengitora chiko yan nabuko ni nando to binakata ya nando to so yung akiliw yo nabuko ni gito na walu sanga bulu na miniti randaw tugu na tu randaw do sikende tu na be matatimi kede na be say buro-burongo ni oviti roti ko tunga na ono sanga bulu na miniti na kana boya kenda ndaw ortundo wili wiki na na buko ni to sa sanga rawata na be ngangi sa na be dumu ya na buko ni ngita nda sarira tu may na loma ni vida na yamba ingo to sabi sa takabali buko kenda to na penal coach sin sabi sa wale na narapakan na turbo baka me kendo to merambera ti ko na to start ngai ko ti ko ni ngona sa baka rawuti kina nangito nda sare na ti ngo nya ken na non rapara uta kina turbo na nonra na bukan ni nonra tereni me fatiga face ti ko na ngona saranga radingo to kina la ko basika ni beira na intensity drill kondari de tukina na loma ni ono sanga buru sa baka men kay to so takitunga sangay karamada ti rodorobo era bila katatiko na mbula ni baka itabi ndare de tukina na nortong gito kede mengo ni oti na wol sanga bula miniti se tubi na katunga na non mbula dorbo ya saranga na buku saranga na non rabara tegmai ya ni se merna gito na off season na non rasamen gito tiko na in season sangay ramay ado tungor sa main season tungo na rede tuna tubang niya ngona ni se tu wakabi na kasartunga lebutu na non to recovery eto do tu na supplement na tungo batiko kana be bakaro tiko ni non radorbo na rede tiko ni obiti kento to saraw ngono go to ringi tortiko enando nan raw namin. Kuna bole Mr. Nute abo to weekend to para minutes me tabo non to vitalo lega de sigile bunikua na tibinin ro sengero ngango nemba kerto sa bagar tigirto non to durbo and stage level to non to burbura and rugby world cup ngai 2027 na sabata lembaki setulu na iyo ba lembaki na mbaki di bagarau kina world cup kataraba and no mitutu baga coach na ngonongo nomor de tibinin ro sengero ngan nembaki na be karto sa takaba non to durbo to leni tibinin ro to tiko na squad ni world cup bat kira no murai na lo mani bana mbaki mingo
norto bagi tapi tali cukup nandru ana Super Rugby kena World Cup katarawa. Na thambe kan nomuni rai, saya nomuni provisai, ena itu ya. Sabi naka, awambo tayo na progression level to sa takabatungo na Fiji Rugby Union. Ya na nonra nambuti ni may na nonda ndong gito takabumay na primary level lang may na secondary level. Sa may tabatungo to na HPU dari tungo na ranggito tungo na under 20. Yung tungo na to under 20 sarambi sa tugan yo ira kinanraki ni HPU. Ni HPU nga ya sara solisar na vir na kontrak meradurian na Fiji Warrior sobeira sara la usar tunga ningo kinandrua da sara itu kya vida na kategori ena buku na non rabari tagi barau tagi tunga mena torbo sa tagabu dari itu kina ni na ingitong nga dodon mertule da kaba oira to na tim ni Flying Fijian sa tagabu me mudini sa tagabu me teiba kisar nga beira na primary school na secondary school lago may verto na HPU, lago verto na Fiji Warrior, lago verto na Nrua. Sa reda tu kina ni sa sema timay ng bulan ni Beba Karutagi, taka weir na dorbombo sa nandua tayo saranga na tim ni Viti na loma ni Bane ang bagi sa Tumingo. E na buku saranga ni kina Pakarutagi ni Angonra, bata kina facility kede e soliti weira, kina nonra vaka ni, kina veka kede e soliti weira na nonra off-season, na nonra in-season, na kena program kele sultubir basare de tungo o vambo na tim ni Viti na lomo ni vida na ambagi Tumengo sana tabu rabutir itu na tier 1 nation ya na buku ni rugby ni keda to se turi tunga keda to tier 2 ya na mbula ngito bata kena koko ngito to sa tabu zakabati kumai na so community kumai ni ira nangito tumay na buno Europe lakoy nanruan ta sangay rede tukinango sa termo makarese may na tuwa vere to na Fiji Rugby Union na kena develop tege may na sengone ado ni sa termo matua meno nanda kito sa termo rede tuaningo na kena binaka na kena tusoko en loma ni vida na mbagi sa tumay liu obiti sa termo rabu sa termo andro kayir na tier 1 nation team. Lewera bosa da buni non rato ngito tiu na dorbo so ara mbiuda ke na ndindu ibata bata na mon liba non ra bostaki so ra bosa rataki so ruka ki mebe na be na non non beto koni na dama na mitu tu kumistanute membale to non rato koni tu na dorbo mbale na bosa na kambula lewera bosa ki na ka ngandri ki na non da serikir na dorbo kerto na kenalinga ni bengara mena rawat ki nanganga ena sotongo kay potkali baleta ni sauting go tirka ono nembaki na kena sen nimbolan di bitali to ne bata ni kota final sabi naka wambo tani okenda kede na bit kokoni se okenda kede na marama kena turanga ni bono ngobiti le bono ngona kenda to butuga sombu nanon rambola nando ngito sombea ka na bonua mbasi ka may kena ni sing lito to nanon ngito sana numatunga me rango meraluto krea weekend kede nando wito koni sombea kana dorbo iko apostaka sombea kana dorbo ikondusia o baka mo sita kena na lonra umbitan baka na Facebook umbitan baka na mona liba rale rongo da irna players rale rongo da irna bakanda rale baka rongo da irna timi baka me mbutu regi sombu kena na rambula ni baka barau ni non da timi binakata na tosiliu kenda na ndo wito koni irna biokani nda sangai sangata menda ndeti reso muti kuma ina buku ni nonda binakata me sotale duru o pambo tengo ndona bunwa meta serekir na dorbo merala ko ni ngalala merala ko yani ana beisereki keba ka sarani bosoti kenda na turanga tu na ko bitu sanga bul na bitu o pambo to kenda kede enda runi vivo soti nda slebira merala ko yani ena buku ni talendi teiva ka beir na kalo ena buku ni kazi kene naki sletu ko beir na kalo ngona non ngona there is a season for everything ngona non season okenda non to season okenda to okenda tabaka so nga da labe tira dorbo tabaka bi na katakati ko na kalo ni na raw nganga ocho singane no muri tuku mista nuite sa mito bokento ko so ngona single buni kuwa kendo ni tuku oni bangante taka vertu na dorbo ya na single buni kuwa na dama mbaka no muri tuku mena mai songo kinon to vitalo leleka era bari malamala na ngoni sala kina rugby world cup sabi naka bikin do na dorbo
Ndo satu ngore na vono ni valu. Sasanga ni ngona menda rekina imuri. Satu ya ni ngona ni mami vitokoni. Wakamasu kana ni mami loloma ya ni kibike mndou. Ni ndo na rawata. Ena rawa baka binaka nanganga. Keme misaserege ke mndou na dorwo. Mndou lako. Ndo zakava na bugu ni talenge silebe ke mndou na kalo. Ena buai. Ena tauzoko. Ena mbasika kina na binaka bike mndou. Vetair na mndou matabu vale. Ena mbasika kina na buno fiti. Ni ke mndou solia kede na no mndou ingu. Solia kede na no mndou kokawa. Keme misando vata tiko. Na vei turanga mbale. Ni bono viti. Na vei marama mbale. Na vei tiko. Na vei ratiko na vei anu. Ratiko na bono levu. Viti levu. Sando batangana ne mami vaka na unanu. Keme mi vaka nuni vinaka tiko vei ke mndou. Kako nindo na kaya vakabo. Kako nindo na ka. There is no if. There is no but. Mundou lokani. Ndo rabu ena singamoniti. Rau mene toki ni valu. Leveti ndo ngana kalau. Vaka nuni vinaka. Veke mndu na penal coaches. Vinaka valebo na tora na italtala. Vinaka valebo ke mndo na esensing. Vinaka valebo o ke mndo na medics. Vinaka valebo ke mndo na FRU na no mndo vito politiko na buku ni kena na nandra vaka financial status na solitiko vera kontraki o pambote ni ndraki vinaka ni nganga vekenda satu na neme mi masu kena neme mi lolomo ki veke mndo ni na rauna nganga rawa kalimsara wakabibina katakin na kalau ni rauna nganga ni singamoniti. Mr. Nute ni kalunga tapi nakasarva lebu na numuningau na totoka vakaoti. Totoka kami ngasa na vitalo na bugni vakari malmala. Ay nangaw ni sala kina Rugby World Cup. Ni kalunga tase? Nakabalebu. Turang marama terbunuh ngonela dapat orang tiga Mr. Nute na head coach ni mata tim ni Suba Solomon Nute na bugni talo leka kami da. Ay nangaw ni sala kina Rugby World Cup. Vito ko dikira weekenda na tambali ni bola se na Ministry of Health.